Enongo tumela tsena kubila wara ya khumembiri nakona ku Africa wa vulavula ile ka mungana lona na FM akomba ndlela akwamukela vingisero meko lo gaingisela station surko hi hlangana namuntlha la ku ri msumbunuku lowu van'wana va nge wu kahle van'wana va nge wu kahle ku na mintlhontlhotlho yo tala leyi nga la ku yeni mahlweni vingisero mungana lona na FM ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku matshamelo ya swilo ya tikomba ya kha ya tika swinene loko swi ta ka timhaka ta commission liya ya madlanga yi na swivulavula swo tala ngopfu kambe hi ta tsakela ku twa wena ku u vule ku voneni ka yini ka mhaka yoyoleyo kasi yin'wana mhaka leyi nge le ku teni yi ri na swivulavula i timhaka ta ntshamo wa komiti ya nkarhinyana leyi yi nga le ku yiseni mahlweni na yo timhaka teletiya ta ku languta timhaka ta onge ti ku na vuxangatiko ku na swiphiqo loko swi fambelana na timhaka ta matirhele ya maphorisa hi ndlela yoleyo se tin'wana ta timhaka leti ti nga mahungu swinene ku ya amahlweni loko hi kha hi languta ka matirhele ya leswi swi langutiweke hi tlhelo ra ku va ku hetelela ku langutiwa ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka leti ti khumbaka ku lwisana na vukungundwani lebyi ku hehliwaka leswaku byi kona a xiphoriseni hi ndlela yoleyo loko a ri maphoriseni hi ndlela leyo ku ve na mahungu ku hela loko ka vhiki ka swihehlo swa ku ongeti van'wana va maphorisa va vuye va khumbeka loko swi ta ka timhaka ta vugevenga lebyi a byi ri koho hi ndlela yoleyo se hi lava ku ta twa ku kusuka kwalano hi yisa ku yini mahlweni lava ku hi bula na maphorisa kusuka a Mpumalanga na maphorisa kusuka a Limpopo havumbirhi ka vona va brigadier Mhluli na va brigadier Mashaba hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona la ku ri ku lava ku ta ku hi kota ku twa kahle ku endleke yini ntiyiso ke van'wana ya maphorisa va vuye va khumbeka loko swi ta ka timhaka ta vugevenga ke tlhandla kambirhi le a Israel ku languteriwe ku sayiniwa ka ntwanano lowu nga ta hetelela wu tisa kurhula exikarhi ka Israel na Palestina ngopfungopfu Hamas hikokwalaho ka ku va ku vulavuriwa timhaka ta ku ongeti van'wana va khomela nandzu na vo va ta tshunxiwa namuntlha swiviko swi komba ku ve le ku tshunxiweni hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku na lava tshunxiwaka va kha va hanya ku na lava va tshunxiweke va hundze emisaveni se vengele va lava va nga hundza emisaveni swi le ku tikeni ku va va kumeka ku mani i le kwihi va nge swi nga hetala ku swi lava na valavisisi ku ya mahlweni ku va ku ta fikeleliwa mhaka yaleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga ta yi endla eka nhlekani lowu hi ta va hi kha hi bula na Surgeon Records un'wana wa vanhu lava nga humelela swinene loko swi ta ka timhaka ta masagwadi lama ma koho ku hela loko ka vhiki ya kunguhatiwe hi ndzawulo ya maphorisa a Limpopo ta tlhela hi bula na General Mashaba lava va nga xifundantsongo xa voho xi nga tikomba ku ri xo xi nga tirha hi ku hiteka swinene loko swi ta ka timhaka ta masagwadi lamaya lama a ma languteka lembe ximali 24-25 hi ndlela yoleyo se hi vo valava hi nga ta va kha hi bula na vona nhlekano siku ra namuntlha na professor hi ta bula na vona professor Themba Sona va ta hi nyika xifaniso xa ku se ku rhula ku fikile a Gaza ke kumbe ka ha ri na mintlhontlho ke ku ya amahlweni se yima hi nga heti nkarhi mingiso ra mina hi sungula hi amukela eka brigadier Mhluli brigadier Mhluli hi va amukela hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta swihehlo leswi swa maphorisa lava va khumbekaka kumbe ku hehliwa leswaku a va ringeta ku khoma nkuzi vanhu va kumbe va tekele vanhu lava mali ya voho leyi ringanyeteriwaka kolomuya ka 950 wa magidi ya tirhandi hi ndlela leyo se i maveriveri yalamo se kambe ku endla leswaku ku nga vi na maveriveri a hi tirheni hi leswi swi nga koho brigadier Mdluli kusuka ka ndzawulo ya maphorisa a Mpumalanga inhlekani Khalanga amukelekile a swi twa loko minkarhi ni swi veka hi kona ku va hi ta hlamusela impela hi wavuntlhanu hi humesa xiviko ka ofisini ya hina ya maphorisa kwala a Mpumalanga
ku tiyisisa ku na maphorisa ya mune la nga khomiwa xikan'we na un'wana wa vuntlhanu loyi a nga muakatiko loyi nga na 29 wa malembe ehenhleni ka sweswo ku tlhe ku khomiwa na van'wani vambirhi lava hi nga vulaka ku hi van'wani lava ta vika ku va khomiwe nkunzi ku kumeke ku ri na mafole laya ya nga riki enawini lava nga kumeka va ri na wona na mali so hinkwavo lava nga khomiwa nhlayo yi le ka nkombo laha hi languteleke ku namuntlha va tihumelerisa a court ya le Maxixini kwala Lydenburg va khomiwe hi ravuntlhanu nampundzu swinene endzhaku ka loko ku vikiwe ku wa vumune navusiku ku ve na ku kuma nkunzi so hi tlhele hi kuma xin'wana movha ya VW Golf ya maphorisa ya lava va flying squad va le Limpopo so hi nga tiyisisa ku khomiwa vanhu lava ku kumeke swo tala swibamu ku kumeke mafole ku kumeke mali yo tala swinene yin'wana a yi cheriwe ka ti-bullet proof leti nga kumiwa hi tlhela hi kuma na ti-drugs hi tlhela hi kuma na mpahla kumbe uniform ya lava va South African National Defence Force so na swin'wana swo tala hi leswi nga swona ta rixwe milandzu leyi se ni byeleni kumbexani hi ta kota ku swi twisisa kahle ka vanhu lava nga khomiwa va nkombo mi te mune i maphorisa hinkwavo maphorisa lama va le Limpopo hinkwavo lava mune vanharhu va xinuna un'we wa xisati i maphorisa ya le Limpopo hi swi tiyisisile sweswo hi kuma ku impela va huma eLimpopo ku ya maybe leswi ni nga swi hlamuselaka ku xiviko nkarhi lowu a ku karhi ku endliwa vulavisisi hi kuma ku vanhu lava va tiva ku va le ntirhweni so swi hlamurise ku swi ta njhani va tikuma va wile hala ka province ya hina na hina hi ku loko hi karhi hi tirhisana hi ndlela yeleyo swin'wana leswi hi nga ringeta ku swi hlamusela i ku hina ka ndzawulo ya maphorisa a hi maphorisa ya province hi maphorisa ya tiko hinkwaro that's why hi tiwa ku South African Police Service so na loko ku ri ku u suka u ya tirhela ka ndhawu yin'wana swi fanele swi va swi tiveka a swi nge endleki ku hambiloko u nga tivisiwi munhu un'wana na un'wana kambe vanhu lava swi faneleke ku xiviko lexi va xi kuma va fanele va swi tiva ku na munhu va tirhelaka haleni ku hi ve na timhangu to tala laha u kuma ku vanhu va ti vula ku a va ri ntirhweni kasi va le ku ngeteleni ka vugevenga eka ti-province tin'wana va huma ka ti-province tin'wana so sweswo hinkwaswo a hi swilo leswi amukelekaka timali leti ku vulavuriwaka hi to ku na milawu la tikweni musi leyi vulaka ku mali loko munhu a fanele va na mali fanele va na mali yi nga hindzi mali yonge se lava va hehlaka ku va nga va yiveriwa mali yo fika kolomiya ka 950 i yini i tibangi ku ndleka yini hi vona navo va khomiwa va khomiwile vambirhi va huma a Ethiopia so hi vona lava ni hlamuselaka ku ehenhla ka lava va nga khomiwa va maphorisa ya mune na un'we wa muakatiko ku na vambirhi lava va nga ti-Ethiopians lava nga khomiwa hi yona mhaka leyi yo kumeka na mali yo tala xin'wana na fole ririya hi leswi sigarete leri nga riki nawini so va rixiwe milandzu hikwalaho ka sweswo a hi teki nchumu loko va vulavula ku loko u va u kumeka u endle nandzu hambi hi ngo swi teka ku nkarhi wun'wana u va u vika ku weva ku nghenerile va teka mali va teka na mbangi xo sungula why u kumeka u va u ri na mbangi hi ndlela yeleyo a wu nge u ta khomiwa na wena u na milandzu leyi u nga langutana na yona na lava van'wana ku na milandzu leyi va nga langutana na yona so hi leswi swilo swi nga xiswona tatana Khalanga sweswiwani ku nga 18 ku bile awara ya 12 a va languteriwe ku ya khoto a Maxixini a Lydenburg yi nghenini khoto ya vona kumbe yi se nghena
lava va court va ta hi nyika xiviko kambe xi nga fika ku va ti humelerisile court loko hi ta va hi kume xiviko ku se va humelerile ku court i ndzawulo yin'wani na hina hi ri maphorisa loko va karhi va ye kwale va yimela ku va va vitiwa so minkarhi yo tala u kuma ku va sungula hi milandzu leyi nkarhi wun'wani ya ku mahlweni so va hetelela hi leyi nkarhi wun'wani yi ngo sungula ya ku pfuriwaka so kambe loko xiviko xi ta kumeka ku swi fambise ku yini kwale court hi ta kota ku va hi nyika vaakatiko xiviko xexo. A hi tseleni brigadier va ri yini provincial commissioner ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku ku na timhangu to tala ta ku ti tala ku vulavuriwa mi twa va ku he ku na swigevenga swi ringeta ku ti endla ongeti i maphorisa namuntlha i maphorisa va ngo va swigevenga hi voxe ivi swi tlhe swi kumeka ku a hi va kwala a Mpumalanga va ri yini xiyimo xi tatani na koho mi ri yini ka vaaki ku ya amahlweni loko kha ku lwisaniwa na vugevenga lebyi se byi tikomba ku ngeti byi nghenelela na le ka tirenke ta n'wina. Lexi xi nga kona i ku leswi i xikombiso ku vugevenga a byi amukeriwi swi nga ri na mhaka ku byi endla hi mani a ku na lexi hi nga kumekaku hi xi sirhelela hi ku loko vugevenga lexi lwisanaka na xo i vugevenga so loko ku ri ku na vanhu lava va nga va nawu va endlaku vugevenga vana a va swi tivi ku va ta kuma nxupulo lowu fanaka na loko munhu a va a nga ri ka ndzawulo ya xiphorisa kumbe a nga ri ka swa nawu so hina sweswo tatani Khalanga leswi humelelaku leswi swi vitaku ku i ti-blue light robberies laha u kumaku hi vana vanhu lava va vikaka ngopfungopfu lava vapfhumba va hina va humaka ka matiko ya le handle kuma ku i vanhu lava hloniphaku nawu loko va vona va yimisiwa ku va na ti-blue lights va kumeka va yima endzhaku ka sweswo hi va hi kuma swiviko ku va tekeriwe swilo swa vona va tekeriwe timovha timali na hinkwaswo swi kuma ku a va ri na swona so hi landzelerisile ku ve na timhangu leti nga khomiwa maphorisa ku huma ka tindhawu to hambanahambana ni hleketa ku vayingiseri va nga va swi tsundzuka n'hweti leyi nga hundza kumbe liya yin'wana hi ve na un'wana wa phorisa ra hina loyi nga kumeka a va a duvuriwa a hi siya misaveni endzhaku ka loko ve na mhangu yo khoma nkunzi leyi a yi endleke kule na laha a tirhelaka kona so hi lwisana na swona so ku na sweswo ku nkarhi wun'wani vanhu va ti endla maphorisa ku na sweswo ku nkarhi wun'wani ku va ku ri maphorisa endlaku sweswo ku nga ri maphorisa ntsena u kuma ku van'wani hi va swa nawu ku hambanahambana ka swiyenge kambe mhaka yikulu i ku lexi xi fanele xi va kumbe xi fanele xi va xikombiso lexinene kumbe dyondzo eka van'wani ku loko hi ti katsa ka swilo swa vugevenga hi ta vuyeriwa ntsena hikuva hi kuma nxupulo so u ta khomiwa ku fana na leswi nga endleka ka maphorisa lawa so hi tsaka hi ku hi na ntirhisano lowunene xikarhi ka hina na va maphorisa ya hina kusuka a Limpopo laha mhangu leyi nga soriwa na ku swi endle kahle ku va khomiwa vanhu lava swi ta kota ku va swi dyondzisa na van'wana ku vugevenga byi hakeli n'wana na n'wana leyi a tikumaka a endla vugevenga i ta kumeka a langutana na voko ra nawu. Brigadier khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta bamandla Brigadier Donald Mdluli lava hi pulana vona mingisero mugana Lona FM va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha tanihi ndzawulo va nga vona koho loko swi ta ka timhaka ta ku khomiwa ka vaehleketeleriwa lava ku vuriwaka leswaku munhu wa vona i maphorisa yo huma a Limpopo sa hi tweneni va Limpopo ku va ri yini loko xiyimo xi te tani kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi hundze se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
enangana ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi bula na brigadier Hlulani Mashava loko hi heta ta ku nyika nkarhi wa ku va u tisa n'wangulo wa wena na hinkwaswo leswi nge le ku endlekeni ka ti-commission na tikomiti leti ti nga na ta ntshamo luwa hi ndlela yole kambe ke a hi sunguleni hi bula na vona loko ni ku hela ka vhiki kusuka swi humelela swi kutani ni ku ku ve hina hi tiyimisele ku loko hi bula na vona hi ta va hi kha hi bula hi langute ka timhaka ta ntirho wa kahle wa masagwadi lowu kongomisiweke ka ku xixima kumbe ku tlhomarisiva maphorisa lava tirhaka ku hi teka kambe ku ta lexi mani va amukela brigadier Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM sikani khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM ku hehliwa leswaku maphorisa ya mune ya hukuma ku a Limpopo lava ma famba hi movha ya ntirho va mbale na swimbalo swa ntirho kambe ku kha ku tiveka ku va nga ri ku tirheni va khumbeka ka vugevenga lebyi byi nga kumbe va ye languteriwe ku ya khoto namuntlha maxixini tanihi maphorisa ya Limpopo mi ri yini loko xiyimo xi te tani hi nga vula leswaku tingana ti khomile vahlaleri hina tanihi ku va hi ri vathori va vona swi hi khomisa tingana swinene ku va hi kuma leswaku timembara ta hina ti tinghenelerisa eka ku va va nghenelela ka timhaka ta vukungundzwani mi ta swi tiva ku hi mhaka leyi nkarhi wun'wani yi nga mangariwa swinene kwalomu ka swiyanimoya va vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki bya vanhu ngopfungopfu loko se swi fika ka ku lava va faneleke ku va va hlayisa vanhu hi vona va tinghenelerisaka ka timhangu leti kambe mi ngo ni hlamusela khalanga leswaku hi nkarhi lowu nga hundza hi vuyile hi khoma maphorisa ya ku hlaya swinene a hi chavi ku endla sweswo tin'wani ta timhangu leti ni ti tsundzukaka ta ha ku endleka ku na un'wana hi nga vuya hi n'wi khoma mi nga mi swi voneli ka vhiki leri nga hela wa le a Harrisburg loyi a nga vuya a teka swin'wana swa ti-exhibit kumbe swilo swa vumbhoni lebyi a byi fanele byi va byona byi hlayisiwaka loko a teka u vuyile a teka leswi swi vitanaka ku i ti-chainsaw ti-chainsaw leti ti tirhisiwaka ku va va tsematsema mirhi hi tona va endla swo karhi u vuyile a khoma vanhu etindhawini ya le vamankweng loko a vuya a tlhela na swilo leswiya a nga ha swi fikisi hinkwaswo swi kumeka leswaku swin'wana swa xota hi vuyile hi n'wi khoma xiyenge xa hina xa anti-corruption xi tirhele swinene ka mhangu leyi ni ngo hi hoyozela maphorisa ya le Mpumalanga ku va va tirhile hi matimba ku va va khomile van'wani va timembara ta hina ni swi ku timembara leti ta hina i timembara leti ti nga le ka ta mune va suka ka age ya va 29 ku fika kwele ka 29 ku fika ka 41 mhangu leyiwani yi endleka hi Wavuthlani libanda va nga vuya va tikuma va tinghenelerisile eka ku va va phanga eka un'wana muti loko va phanga maphorisa va tirhela hi matimba ku va va lavisisa mhangu leyi laha va nga vuya va kuma endhawini ya le Lydenburg endzhaku loko va vuyile va nghena eka muti wun'wana va va phangela leswi va ri na swona xin'wana va kumeka va ri na mali yo hlaya swinene leyi a va ri na yona hi nkarhi walowu va nga khomiwa hi vona nakambe va ringeteli na ku va va nga kanganyisa ku va swi vonaka leswaku tigolonyi leti a va famba hi tona tigolonyi ta njhani kambe tigolonyi hinkwato leti a va ti tirhisa hi swi kotile ku vuya hi ti teka loko xikan'we na golonyi leyi a yi ri ya un'wana na va ku va nga maphorisa hikuva ku na un'wana wa civilian endhawini leyi vulavula sweswiwani namuntlha va ta ya maxixini va langusanile na swihehlo sweswo kambe mi voni hlamusela leswaku i masiku van'wani va maphorisa va hina va nga tinghenelerisa ka timhaka letiwani ta ku va va endla vukungundzwani masiku hinkwawo hi tshama hi kha hi vula leswaku loko vanhu va vona swin'wana a va vuli swin'wana sweswiwani hi tsakile swinene loko maphorisa ma fiki ma kuma leswaku vanhu lava tinghenelerise ka mhangu leyi nakambe va endla ku va va responda hi ku hatlisa laha va nga vuya va va khoma mi ngo ni mi hlamusela leswaku hi teka mhaka leyiwani yi ri ya serious swinene kumbe hi tekela nhlokweni swinene hikokwalaho departmental hi sungurile hi ntirho wa hina ni vulavula sweswiwani vanhu lavawani va suspendiwile and hi le ku langutisiseni hi vuxiyaxiya leswaku hi tirha hinkwaswo leswi nga fanela ku endlela leswaku vanhu va tinghenisa ka muxaka lowu va nga ha tshuki va vili kona eka timhaka ta ku va va tirha xiphoriseni se kwalani ka ku va nga ha tshuki va le ku khumbeni xindzhuti xa n'wina kumbe ni khomele nyana katsongo brigadier ni teka tinhlokomhaka ta mahungu ku a ni la ta vutisa ka timhaka ta leta ta ku se vaaki va mi tshemba njhani ke loko va kha va pfa va kuma ku van'wani va pfa va endla leswi kambe loko hi vuya ka
ka mahungu ya misava ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya n'we hi ta vuya yisa mahlweni ma ni khomelanyana katsongo brigadier i 30 timinete ntsena ku pela awara ya 12 hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini hi ta kota ku vuya yisa mahlweni na brigadier nhlekani hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM hi langutela ku va na vuxaka bya kahle exikarhini ka vaaki na maphorisa se xivutsiku hi va tshemba njhani maphorisa ke loko ku ve na vo va ta pfa va wela ka milandu ya leyo phanga hi swi tivisa ku yini ku loyi hi ye wa mampela luya hi wa mampela a hi tlheleni ka brigadier Hlolani Mashava brigadier miri yini loko xiyimo xi te tani ehenhleni ka ntshembo lowu fanele ku va koho exikarhi ka vaaki na maphorisa ngo ni vula leswaku va vuyile va chicha xindzhuti xa hina ehansi mi ta swi tiva ku hi tshama hi kha hi vulavula leswaku maphorisa va tirhisana na vaakatiko leswi vitaniwaka community police relations swin'wana leswi endlaka ku swi tika swinene khalanga hi mhaka ya ku loko vanhu vo ta va kha va famba hi golonyi leyi nga makiwa yi ku vonisa kahle leswaku i golonyi ya maphorisa va tlhela nkarhi wun'wana va fika va n'wi kombeta na appointment card ya vona kumbe xikhadana xa vona xa ku thoriwa hi xona swi endla leswaku un'wana na un'wana mi kuma leswaku wa va tshemba hikokwalaho swi va ya swi tika swinene ku vanhu va nga alana ku va va comply kumbe va landzelela leswi maphorisa lama ma vulaka sweswo kambe mi ngo ni hlamusela leswaku loko vanhu va tiva leswaku ku na munhu wo karhi a endlaka swo karhi a va hi lumi ndleve loko va hi luma ndleve hi vurile leswaku maphorisa ya hina a nga ka a nga chavi na siku na rin'we ku va va endla leswi va nga fanele ku va va endla swona ku nga ku khoma vanhu hinkwavo hi nga langutisi nghohe hi nga langutisi leswaku munhu u le ka xiyimo xo karhi ngopfungopfu loko swi ta ka ntirho wa yena un'wana na un'wana wa khomiwa hi ku hina hi hanya eka nawu lowu nga kona wa constitution ya South Africa lowu vulaka leswaku un'wana na un'wana u fanele a va hansi ka nawu wa tiko so loko u tlula nawu wa tiko maphorisa ma fanele ma khoma hikokwalaho hi khomile van'wana va hina hi twa hi tsakile swinene hi ku hakunene ha swi twa leswaku tamatisi rin'we kumbe mambirhi a borisana laman'wana mara hi le ku zameni hi matimba ku matamatisi malawaya vanhu lava tsanana va nga kona lava va yisaka ntirho wa hina va yisa xindzhuti xa hina ehansi hi va khoma hi va pfalela exitokisini na pfumela leswaku lava va nga khoma case leyiwani lava va DPCI va ta yi landzelerisa ku fika makumu na hina hi langutisile vankhalanga hikokwalaho ni vurile leswaku na departmental hi sungurile ku va hi teka swipepe vanhu lavawani sweswi ni vulavulaka va suspendiwile leswi vulaka leswaku hi teka yi ri mhaka ya le henhla swinene hi nga ka hi nga pfumeli leswaku hi tivekeliwa xindzhuti xa hina xi chichiwa hi vanhu lava nga laviki ku va va tirhela vanhu na ku va va sirhelela vaaki va hina ku hela ka vhiki brigadier mi ve na ntirho wa kahle ngopfu lowu wa ku xixima kumbe ku khensisa maphorisa lava tirhaka hi ku hi teka a hi sunguleni kwalano hikokwalaho ka yini tanihi maphorisa na vurhangeri bya mukhomishinara mi vona swi ri na nkoka ku va na mintirho wa muxaka lowu swi na nkoka swinene ku va hi tlakusa matirhelo ya vanhu hikuva hi va nyika masagwadi maswaku hi nkarhi yo tala loko wo tirha ku va hava na lowu pfumalaka a ku byela leswaku u le ku tirheni kahle wa pfa u rivala na ku u le ku tirheni kahle kambe loko ku ri na ri leswaku wa tirha ivi un'wana a ku byela leswaku u le ku tirheni kahle swi endla leswaku u va na khekhe u tirha hi ku tiyimisela ku va u yisa mahlweni ntirho walowo hikokwalaho mukhomishinara wa hina u vonile swi fanerile leswaku hi va na masagwadi laha hi vuyaka hi nyika maphorisa ya hina lawa ya nga tirha hi ku tiyimisela kumbe hi khinkhi ka lembe ra 2024-2025 ntirho lowu hi wu vone wu xiximiwile swinene hi vonile premier wa hina Dr. Phophi Ramathuba a tile a rhangela ntirho lowuwani hi vonile hambi ku ri deputy national commissioner wa policing lieutenant general Musikili va ri kona hi vonile nakambe lava rhangelaka support services acting deputy national commissioner lieutenant general Limeo va ri kona Kukhuwa va ka va ta tlangela ntirho lowu na van'wani lava va xiyimo xa le henhla ti-MEC kusuka ka community safety a hi ri na vamanana Violet Mathe kusuka ka sports hi ri na vona tatani Jerry Maseko nakambe na Capricorn executive mayor a va ri kona na vona Mamiduku so a ku na vanhu vo tala va swiyimo swa ku hambanahambana hi twile hi xiximiwile swinene kambe mi ngo hi kombisa leswaku ntirho lowu a ni ku sungurile hikuva hi vile na golf day hi siku ra wamune
laha a hi vuya hi tlakusa xikhwama xa hina xa subset i xikhwama lexi nga kona kumbe fandi leyi nga kona yi tirhisiwaka ku yi hlayisa vana va maphorisa lava va nga loveriwa hi vatswari va vona loko va ri elayinini ya tirho swi vula ku loko ku brigadier Mashava yo dlayiwa kunene xikhwama lexi a xi fanele xi langusa leswaku vana va yena va dyondzisiwa xikolo ku fikela loko va kuma degree ya vona yo sungula a tertiary so i mhaka yikulu ku va hi vona yi tshamisekile swinene siku leri ya tsene muhaxi ni ngo ni mi hlamusela leswaku hi kotile ku raiser 400,000 ene leswi swi tsakisaka hi swona out of that 400,000 almost 110 to 120,000 yi mali leyi nga vuya yi raiziwa kumbe yi endliwa hi maphorisa hi voxe so swi vula ku hina hi nga ku kombeleni ka mali hi nga ri ku endleni ka swo karhi na hina hi ka endla swo karhi so 400,000 maswona ku a hi mali yi tsanana loko hi ya ka timhaka ta National Police Day hi ta famba hi khomile swin'wana swo khomeka leswi hi nga fikaka hi swi presidenta tanihi province ku mali hi leyi kambe ni pfumela leswaku hi nga vuya hi va na golf day yin'wana before ku yiwa kona leyi tanihileswi commissioner va nga vula ni ngo hi vuya ka timhaka ta masagwadi nakambe timhaka ta masagwadi ti fambe kahle mi swi vonile ku Mopani yi kukurile ti-award ta ku hlaya swinene hi siku leriya hi yona yi nga va the most improved district yi tlhela yi va na catch ya vona Mopani trekking team hi yona yi nga vuya yi teka na van'wani va lava tirhelaka Mopani ni hleketa va constable Roslyn Hlokwe na yena u vuyile a tlhomiwa receiver hikuva a vile one wa administration for the year aka level 5 to 7 loko hi langusa va regional sergeant regional record na yena u vuyile a tlhomiwa receiver na van'wani vo tala swinene so Mopani yi tirhile swinene loko hi langutile ku angarhela ka masagwadi lawa hi ri na wona kambe na van'wani va kona lava nga tirha kusuka ka LCRC Thoyandou ku vuyile ku va na Lieutenant Colonel Tamba loyi a nga vuya a tlhomiwa receiver na yena a tlhela a va Lorette winner swi vula ku i munhu loyi a nga va overall a winisiwa hikokwalaho ka ku va a voteriwile hi vanhu lava va ri kona aka nongonoko lowuya kumbe ka masagwadi lawa ya na brigadier wa n'wina Mashava na yena u vuyile a tlhomiwa receiver u vuyile a so ma vona ku a hi tirhi ku vulavula mintirho ya vulavula khalanga swa ka swa vonaka na loko vanhu va langutisa ni twa ku brigadier wa n'wina hi swona brigadier a hi languteni la ka timhaka leti ta huma sagwadi a ku ri na ni khensa hi timhaka ta ku a ni twa mi kha mi ku mali mali leyiwani yi huma kwihi limini ka kuma va wini lava mali leyiwani i mali leyi yi kumaka kusuka ka ti-social partners van'wamabindzu va lava nga kona kwala xifundzhenikulu xa hina van'wani va vuya va ku khensani maphorisa ma n'wina hi leswi swi tsanana leswi hi nga swi khoma ni kota ku va mi endla ku swilo swi famba kahle i mali yaleyi yi humaka mugangeni yi humaka ka van'wamabindzu va lava hi pfunaka ku va ku na hambi swilo swi kha swi tika la xiphoriseni mi nga rivali ku va ku teka timembara ta n'wina mali leyi yi va yi kha yi suka ka vona muhaxi se ku na lama masagwadi ma nga ri na mali kumbe hinkwawo ma na mali masagwadi hinkwawo a ma ri na mali loko ma nga ri na mali va ta vuya va mi nyika nchumu lowu nga xaviwa hi mali van'wani va nga kumangi mali ku fana na van'wani kambe swi kona leswi va nga nyikiwa swona i swilo leswi nga swa value ya mali van'wani va kumi ti-TV ku ve na mbukuto wa ti-TV ti-LED TV leti hi nga vuya hi ti nyika ta ti-high sense from va 40 to 43 centimeter mi ta swi vona ku i ti-TV leti va ku ti ri ta xiyimo loko mo ya xopeni ku loko ya ka mavhengele lawa ni nga ta ka ni nga mavuli ma swi kota ku va mi humesa va 5,000 kumbe ku tlula van'wani va vuyi va ni kona ti-voucher ta ku tlula va 10,000 ku va ya va ya dya tikhisimusi na mindyangu ya vona swi tele leswi hi nga vuya hi nyikela van'wani va vuya va kuma na tibasikiri ta xiyimo ku na tibasikiri leyi vitaniwaka mountain bike leyi va yi tirhisaka ku hayika basikiri leya loko mi yi langutisile i basikiri leyi nga ri ku hansi ka ntsengo wa 30,000 30,000 la basi so ma swi vona leswaku swi tele swilo leswi nga endliwa hi kota ku va hi kha hi nyika vanhu ti-air fryer 31 loko mi nghena lomu ka mavhengele yaleya ku hlawuleka ya le henhla mi kuma ku mi ti xava hi 3,000 4,000 vanhu va vuyi va nyikeriwa hi swo fana sweswo na ti-voucher ta ku tala leti ti endla ku vanhu va ya kolomu mavhengeleni ku va ya kota ku titonya na van'wani hi vuyi hi va nyika muhaxi ni mi twile brigadier ni lava ku hetisela hi leyiwani
lava a va mi lulamisela ntirho lowuwani i va mani lava va endlaku swilo leswiya swi tlanga laha moyeni swi i va mani hi ku ni vutisa leswi hi mhaka ya ku swi nge vi correct brigadier ku mi ndla ntirho a Limpopo ivi mi tivisa Ridgewell Records mi nga yi hlayi swona swi nge vi ntiyiso sweswo se ni lava ku tiva ku i va mani lava va lulamisisa sweswo na ko hikokwalaho ka yini xihoxo xa muxaka wolowo xi tshikiwe xi ya moyeni. Ni ngo ni hlamusela leswaku ku nga va ku vi na xihoxo xi famba na munhu nkarhi wun'wana hambi u nga ri na xihoxo xi ku lambelela xona hi xoxe kambe we take note khalanga ka leswi swi nga humelela na loko hi tsakile ku na swo karhi leswi hi nga bidaku ka swona kumbe hi swi vonaka ku hi nga swi lunghisa eka nkarhi lowu taka kambe ku hlamula xivutiso xa n'wina hi ku kongoma mi ta swi tiva ku mitirho ya muxaka lowuwani yi rhangeriwa ngopfu hi communication yi ka yi tirhisana na lava va IT kumbe TMA so ni nga vula leswaku hi ku angarhela hina hi teka responsibility a hi lavi ku kombetela munhu hi titiwo hina hikuva hi ri varhangeri hi fanele hi teka responsibility ku swilo leswiwani swa lunghisiwa eka nkarhi lowu taka swihoxo swa ku fana na leswi swi nga ka swi nga endleki khalanga hi ta swi lulamisa leswaku swilo swi kota ku va swi famba kahle na vanhu lava va tshama makaya loko va ka va vona swilo leswi va swi vona swi basile va twa na varhandziwa va vona va ka va vitaniwa hi leswi va fanele ku va va vitanisiwa swona khalanga. Hayi ntiyiso ni yona ku loko ni hlangana yani mina ni xiphiqo xa mina i ku ni koka kwata tikomiti ti langutanaka na ririmi ra ka hina se loko ni twa vanhu va kha va nga ri tirhisi swona ririmi ra ka hina swo ni hleketa sweswo swo kumbexani ha tekeriwa ehansi un'wana kha ni vutisa ku a ni ku hi hetile brigadier kambe mi nga se famba un'wana ni vutisa ku i twe mi ku van'wana va nyikiwa tibasikiri ta ku hindza kolomiya ka va 30,000 ya cincisiwa ku munhu a mina swa basikiri na swi vona mara na lwangu le kaya se ni lava ku yi cincisa yi va 30,000 ya ku va ku ri sagwadi leri hi nga nyikiwa rona a ri cincisi loko a va ku swa cincisiwa na mina a ni ta navela ku ingaku a ku ta va mina ni nga kuma basikiri ya ntsengo wa so a ni ta kota ku cincisa kumbe ni xava swin'wana leswi ni twaku ingaku na swi dinga kambe hikokwalaho ka ku sponsora leswiwani swi hi nyikile swona sweswiya tanihi ku va ku ri sagwadi a swi cincisiwi loko a ko va voucher yinene a ni loko ku ri voucher wena wo hlawula hi wexe ku ya xava yini kambe lexi nga xaviwa loko ku yo nyikiwa xipandzamananga xa Mazda Etude u xi tekisa sweswo nge vuli ku u lava BMW hi ku hi lexi nga nyikiwa xona kambe loko a vo yo famba u ya titlonya u ya ka BMW teka xipandzamananga xin'wana na xin'wana lexi u xi lava a wu to fika kweli kumbe ku u lava X5 kumbe ku u lava X3 kumbe u lava yini swo fana na sweswo kambe leswiya a xi cincisiwi evenwaxi. brigadier khensile swinene nkarhi wa n'wina hayi ha mi khensisa swinene ku dya ku engeta hi swona khensile khalanga vana na siku lerinene xikan'we na vayingiseri inkomo hi sweswo mingisero munghana lona FM lava hi bula na vona hi brigadier Hlulani Maxava hi ta bula na vona Sergeant Rikhotso ku nga ri khale tani hi hala ka hafu ku pela awara ya n'we sweswi ndhawu ta ku hi twa hi ta bula nyana mina na wena hi timhaka ta tiko a hi buli nyana timhaka ta tiko timhaka ta tikhomixini leswi nge le ku swi voneni na swo swa masagwati ya maphorisa na swo loko ku ri ku la ku vulavula hi swo a hi koti ku ri yini hi swo kasi ke yin'wana mhaka leyi ni ta tsakela ku vulavula hi yona hi timhaka leti ta maphorisa lama ma kumekaka ma kha ma endla vugevenga ku kwalano hi huma njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo va ka hina ku nga va swi vula ku tiko ra hina ri fanele ri ya ri ya swi ololoxisa ku yini timhaka ta toleto hi ndlela leya ya ririmi have ri va khomeleni swi nge ngeti ene impela swi nga ha ngeti swi nga ha ngeti ku swi ri la Limpopo munhu a tsandzeka ku vula ku ri khotso swa va ro khotso mi swi kuma ku mi ri kuma ku va twile ku va vuletani brigadier khensile swinene nkarhi wa vona hi ndlela yaleyo sa hi ku tumingiso ra mina 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makoma Mandela hi tekeni loyi a ri wo sungula nhleka hi fokele minjhani papa a ni tivi ku la mi nga kona ku ndleka yini kambe loko n'wina mo tlakusanyana rito hi ku hi twa lava nga le ndzhaku va nge le ku huwelelaneni ku tlula n'wina. Okay, mina a ni la vulavula hi leyi ya vukungundzwana bya maphorisa. Ya Vukungundzwana bya maphorisa byi le henhla swinene la tikweni ku na tindhawu ta ku tala
na vuron'wana ngopfu na ku yela nhloko loko va yisa lavo va ri karhi va endla vugevenga leswiwa va swi kota ku fika lomuya ti-TikTok loko a fika va kuma swa ku maybe ku xavisa vanhu va ku dzaha le matikweni le handle va fika lomuya va famba va koleka ti-100 rand ema-TikTok i ntirho wa vona wa every Friday walowo naswona so na ni ta ku loko ku ri ku vanhu va kumeka va khomiwa hi byona vukungundzwani byeleko a swi antswa hi ku fana na valava nga khomiwa le a Mpumalanga ku na vumbhoni lebyi kombisaka ku himpela mali yi kumekile na ka vona a va hambambeli a vo fana va tekiwa va pfaleriwa vanhu valava va kuma xigwere naswona kambe aningo milawu ya tiko ra hina phela a yi hlawuli ku mani i mani ya fana se munhu un'wana na un'wana i sungula famba tindlela teto ta le khoto a wo va ku teka va ku ha vheta i fane i famba tindlela tetiya hi yo mhaka na hina hi ri va ehleketeleriwa okay no mara vukungundzwani loko hi fanele hi sivela pfuna swi vula ku ri hina hi ri vaaki loko swi vona swo fana sweswo hi nga chavi ku humela rivaleni hi boxa mhaka leswi fana sweswi mina ni vulavulaka hi yona a yi ni chavi ku na swi vona minkama yo tala se loko ni nga swi hi fanele hi ya mahlweni ku vanhu lava kota ku va tikuma va langutana na voko ra nawu hi fanele hi ripota kwihi namito botwa mina nimitwini ta yi landzelela hi ta yi teka ku ya mahlweni hi ndlela leyo nkhetsile tlhelo rero mi nga ta na rona valumbiwa un'wana mingiseri tshama ni byela ku mi nga ku va hi xiketeriwa ni vuya valumbiwa vona va lava lumbiwaka un'wana mingiseri hi loyi ni hlekani Butete papa njani hi pfukele hi nga vona buti fukele avula na matsanzi maka madonsi se mata Butete se shuhili tikule vanhu se tivi ku se ta tsutsumela kwihi lawa se maphorisa ma xin'wana se mathanzi ma loko mi ku hi chuhi tiko ra tshembekangi maphorisa phela hi swo swivhiku swa hina loko se ku sungule vo papa kona kwele henhla se ku nghenelela na vana mi swi vona ku swona ngopfu mi vula hi loko mi ku sungule va papa kona ku nghenelela vana swi hlamuseleni kahle ni kota ku swi twisisa mi vula njhani kwalano hi sweswo swo ku tlula ka mhala se ku leteleni n'wana endlwini ma swo ku se swa huneka sweliwa ni vula ku papa i mani vana i mani laha ka xifaniso lexi mi nyikaka xon'we loko ku ze ku va na commission leya matlhari commission leyiwani a yi nga endli ringo wa papa kona Lemitwini matanzi maveleka ku nghena vana va kho va tikotse manje Lemitwini matanzi sweswo se mi swi vule ni swi twile ku se va swi vule ko tala leswiya kambe hi kumbe ni ungani 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM very se a ku ri na vabako se ku tana va vana va koho a hi tivi swi nga va swi vula yini kambe ke 0860 002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku tlhelo leri nga ri khoma ku nga va ku ri rihi a ni swi tivi hikokwalaho ka yini va fanele va ni kavanyeta loko va ni tshika ni heta a ni ta kota ku loko se ni hetile ivi ni ku hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani hi pfukile hi ngo vona okay nga unghena kula ka nhlokomhaka khalanga a mi jahi ngopfu vulavulani hithu arolija hayi nkarhi le ku hlekela tiva ku ri ha wena ku tshama na u yivilisa mutlika libita wena khalanga mina na va tsakela na lava nga humelela va nga kuma nyikiwa kokwalaha ka ntirho wa vona wa maphorisa ni nge vuli ku ri vanhu lava maphorisa ma tirhi khalanga ne a tirha ene swihoxo swo tala ku va vona va kuma va nghene tinghozini tona leti ta ku va vulavula ku maphorisa lenge va nghenisi hina vaaki vanhu lavawa loko hina vaaki hi ka hi nga vi na xiandla na swilo leswi ka mintirho ya vona a va nge ngheneleli ku mali un'wana na un'wanyana khalanga wa yi lava loko mpfuka wa yi lava mali siku rin'wana na rin'wanyana so mina
a ni nge vuli swo tala man hi ku ri kambe ku nge vi tiyisi ku hi mhaka ku mali munhu loko ri xi ri n'wana n'wana wa hi lava a nga tshika na ntirho wa yena se swi vula phela loko swi ri tano swi vula ku hi mhaka ku vanhu loko ri xile mali va hi lava tirhaka bank a vo fanele vo ti tekela mali va famba ha swona khalanga ku ri ani n'wina miri vanhu lava va sukaka hi mhaka ku maphorisa va lava mali swi vula ku vo to ti tekela mali se na va lava nga le bank swi vula ku siku va fanele vo ku kakatsuku va teka mali va huma va famba hi swona mi vulaka swona a no yi komise khalanga yi komeri mi veka kahle hi ku swi nge vi ntiyisi loko maphorisa va kha va tirha hi nawu a va landzeleli nawu loko mi ni fika ni ku na ta va xava a va ali so leswiwani nghene hi rito ra ku ri vanhu lava va endlisiwa swihoxo hina ku ri na swi tiva ku ri vanhu vo tala va nge mara munhu a nge pfumeli ku ri a ni ra swi le ka yena mara ka lava nga koho va nga maphorisa lava va hlanganaka na maphorisa kwala ku fambeni lamo ene vanhu lava va maphorisa khalanga vanhu vo lunga ne mara va fika va moxa hi hina mavulavulelo ya vona loko sungula ku vulavula ni ku ri hi ngenele hi moyanyana lowu wa rinyaju ka vanhu lava leswo u kuma nkarhi wun'wanyana vanhu vo tala hi nghene tinkingheni mara swi nga fanelanga ku ri loko oni a ku yimisa u vulavula na yena a lava ku ri vulavula na wehe swona u vu titsongahata kwala xikarhi ka vona u va u humelelini mara loko o ti kukumuxa na wena va vhe na vo va teka ntirho wa vona va wu yisa henhla va ku khoma u jika ku ri maphorisa a ma tirhi swona lava va nga kuma swo kuma na lava nga endla swihoxo so lavana va rulela ku ri va yisa lava tirha khalanga mina na beta ni vulavula ni tiyisini maphorisa ma tirha hi nga va tikisela ku ri ku vulavula ka hina a nge fani so ni khensi ngopfu khalanga na ku ri ku khensa mina sweswo khalanga khenseli boto wa mina 0860002543 inkombo timineta iseba awara yan'we mahungu misava se loko ri ka mihleketo ku mi ta mi endla vukungundwani leyi a xifundzeni xa tatana Mandla Ndlovu swi mi tsandzini mi famba hi flying squad mi ya le ya Afrika-Dzonga na a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi xaka minjhani hello papa mina ayi matiwa mhala ku nghenelela ka leya ya maphorisa ku nga ku vulavuriwi hi yona hi ku ya hi mina na experience leyi ni nga va na yona kwala xiphoriseni a swi olovi ku hlawula phorisa ro lunga na phorisa ro ka ri nga lunganga vo tala ni tirhe na vanhu vo tala va fika va ri lavanene a chava na ku teka na zukwa a chava na ku nyikiwa swakudya exitaratini se ivi swi famba mi kuma ku munhu hi leswi swigevenga swi nghenisaka swi munhu a swi ku nyiki hikuva swi onhini mali ku sungula va sungula ku kokotela va hlangana na wena endleleni hey minjhani khomani la mi ta mi ya kuma swa lanji hey minjhani ivi ze fika laha hi kumaka ku ri ku tolovelana na vona se hi ndlela yin'wana swi va hi nga ku wa va kolota ku fana na ti-politicians ti nghena hi ndlela yaleyo hi nhloko ene loko se i kuma ku wese i dingo ku a from xikhwameni xa yena ikingankulu a kha a nga ndlangi nchumu loko se a ya ona swa tika ku ri i endla swilo against yena ma swi twisisa hi leswi swi hluphaka ma vona a xiphoriseni ku na leswi va venge psychometric test loko i nghena swi ya vo testa ku ri va miehleketo ya we yi ringanelini ku hi nga kota ku teka swiboho leswi nga fanelana mara a yi testi ku ri munhu loyiwani i tshembeke ku fika kwihi and a ni tshembi ku muchini wo kota ku endla sweswo se leri nge vukhamba na vugevenga byi ta tshama byi ri kona hi mhaka ku ri masiku lama vanhu vo tala mara hambileswi na khale a swi ri kona kambe sweswi swi nyanyisiwe hi timhaka ta ti-competition leti nga kona ta ku va na swilo leswinene swi vanga ku vanhu va suka va ya collaborate na swigevenga ehandle va famba va tekela vanhu timali ene swi humelela everyday ni le ka matiko laman'wanyana a ku na la munhu a nga ta tsutsumelaka ku a fika ku va lokunene
se ni ku hambana ku la South Africa ku na freedom ya ku expose swilo ka matiko man'wanyani loko wo expose munhu u nge heli 48 hours va nga ku dlaya mavo se leswi swi tikelaka leri nge vanhu va ka hina mini ngo a va ringeta ku ri khongerisa tiko ra hina ri borile kambe matiko ma borile se loko mi ku hi ri khongerisa a ni ngo mina na n'we hi ta pfumelelana ku na van'wana va tshembeli ka sweswo swa n'we swo khongela lava nga khongeri ku va ndlisa ku yini va ri phahlela va phahla lava sweswo khalanga ku phahla i xintu xa hina xa Afrika kumbe ni ngo hi Xitsonga hi ku hi na vukhongeri loko vulavula hi ku phahla mi vulavula hi vukhongeri ni vula swona a ni ri kumbe wa khitamu khongela se n'wina loko mi ku a hi ri khongeriseni a mi vule hi tlhelo rihi hi matlhelo hinkwawo hi matlhelo hinkwawo a ni ndlela sweswo na mina ku mi swi basisa ku mi vula hi matlhelo hinkwawo hi tindlela hinkwawo na mi tweli papa na mi tweli Zimbabwe ku khomiwa un'wana wa mfowethu ku 10,000 ya ku a releasiwa hi mhaka ku va movha yi expire permit yi nge se vuyi hala South Africa a ni tivi ku va ha ni twa ke mhela ni nga kona a ni nga ha mi twi kambe a hi pfumeleli a hi nga twanani a hi hetseleni loyi hi nga siyeka mahungu ya misava na vonge n'wa mun'wana a timaleke nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani a ni tikombe ni ri na munhu la handle ka loko mi kona yanani mahlweni a ni nga mitwi ya ndi khensile Budpet Nxikandhuni aye buti pfukile Budpet ni ta ku nghenelela ka leya maphoyisa le maphoyisa Budpet va kula va tirhaka kahle va kula va nga tirheki kahle ku fana na vo lava se va nga khomiwa sweswi lava ku tala loko se ni langutisile la makaya ka va my friend la ti-shopping va nghena va ta va assessa va va cheka ku leswi va swi xavisaka laha a swi ndlelanga hi minkarhi loko va heta ni loko va fika va kuma swa ku swin'wana swi ndlele hi minkarhi va fika va kombela cold drink and once swo kombela cold drink vana va va le hansi ka xungela se ni nga lehisi ku nkarhi lowu swo ni bile ni lava ku nghenelela na le ya ku matsundzuka loko ku ta famba ku tshovatshoviwa switichini swa vona ku swi tikomba kahle swa ku na van'wani va maphoyisa lava va tisaka va nyikaka swigevenga information ya ku va ze va nghena la switichini va ta hlasela wa vona hi leyi example va kumekile sweswi van'wani va vona se loko va ku hina na voho hi khikiwa ku fana swi right mara laha va fanele va va tikisela ngopfu because va le ku tirheni ene va tlhe va endlela lavan'wani nga ku a va le ndleleni ma swi vona leswi swi hi hluphaka ngopfu loko va mi khita ku fana na me ku ye i le ku tirheni laha va ku hi swa ku a va holi mali u apulayela yini ku ri ku mali leyi nga laha xiphoriseni i yitsongo va yi kuma mali Budpet se leswi a hi tiko ra hela hi yaka kona loko vo ka va nga hundzuli swibele nawu lowu le henhla le kusuka ko ta voti loyi a ri ta heva ku swa ku swi ta yimelela ku ri ku a ni johile hi nge swi koti ku lwa na vugevenga byi ta byi tala loko byi hetelela ya fika la ka ku va teka department ya xiphorisa once va vhe va yisa ka mabunu because mabunu mi ta tsundzuka last loko va ta va karhi voti va rhangile vugevenga a byi ri le hansi ka 10% a byi nga talanga ene a va kandziya va yisa lavaya so u nga vhama u ku hi vanhu va ka ntima hi timaketela vhele kumbe ta ku va le ku onheni vo lava nga rhanga se mara loko van'wani va va nghena swi kahle mavonelo ya hina un'wana un'wana na matitwelo ya yena mara loko a vo swo koteka hi nga ku hi cinca vandla hi ya ka rin'wanyana because na u lama mara tlhema ta wena swi tlula kwini ku hi vita na vo lava nga hi rhangela hi ku lunghisani lexi na lexi because swo fana un'wana un'wana i tata a twa ndlala i wa hala ku xi a ta ti fumisa ma swi vona se vo lava nga dya leswi va nga dya swo a hi lunghiseni na voho hi ya mahlweni loko ni ka lulamisa nongonoko masiku hinkwawo na muhumelerisi hi fika laha ka ku va ku
kambe swi nga endleka hi heta nongonoko mi nga kokokongangi timhaka ta tipolitiki va ko swi nge endleki ni mpela hi sweswi a swi endlekangi awara yan'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomo wa Bongi N'wamwanati Maluleke yabo Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Butpet minjhani na minjhani loko ri xa xitori lexi loko nga ri lexi he phorisa ri ndleyini swi nge heli swilo leswi a swi tshikeni so Banana Republic swa fana mina loko ni ri ku fambeni patwini maphorisa ya bale swa ti-siren hala va pfuleli cause va pfulela kasi va ya ku yiveni nga pfulela maphorisa ma ya ku yiveni so wa matshika mabasa hi rini ma ri kwala ndzhaku lexi nga ta xi pfulela yo ambulance cause a ni vola vana swi tiva kahle ku va landza munhu a redzi na vo kumbexani va ya yivela lava nga kuma ti-accident ta twa mana tshembi nchumu Enhlekani khalanga ka leyi ya maphorisa ku vulavula ntiyiso timhaka ta ku loko u swi langutisa South Africa ya hina ku vulavula ntiyiso yi bole ngopfu ende leswi hi nga borisa swona i ku na maphorisa kahle ku vulavula ntiyiso leswi vo ti endlela swilo leswi hinkwaswo ende a ni va soli i timhaka ta ku va dyondze ka tilidara ta hina tilidara ta hina ti nga va komba loophole ku ri ni swilo swi ndlisiwa ku yini na milawu ya hina ya Afrika-Dzonga ku yi veviku ngopfu kahle so loko swi va swi kha swi humelela hi ndlela leyiwani timhaka ta ku hina van'wani hi vhete ku redzi va lava va nga va na badi va va na badi mara ku vulavula ntiyiso i ku vukungundwana byi tele ngopfu tilidara ta hina hi vona va nga sungula na swona then vona lava va landzelela so maphorisa lava nga khomiwa va va kahle ngopfu mara xikulu timhaka ta ku yini i khale va kha va dya ngopfu va yisela va khalanga Rishile Botpet Rishile n'wana bava so va ku tikeni because na vatwa va varhangeri kusuka ka lava va le Mpumalanga na lava va le Limpopo lava mi nga va interviewer va swi kombisa kahle ku loko ku ri na swin'wana leswi hina tanihi vaaki hi swi vonaku swi nga ri ku endliweni kahle kumbe vugevenga lebyi nge le ndlweni hi maphorisa hi byi report ha swi tivi ku hi ta byi report ka mani ha ri tivi phorisa ra mampela so a rezi a va oni vo to khomana vo hi xi vona me Botpet swa ni chavisa ku ntani ya report phorisa because ta fiki report ka munghana wa yena minduku swi va na vuntswaka endlikani na vaxumi kalanga leswa maphorisa leswa maphorisa a swi le ku endleni hi lero se swa chavisa leswi tirhisiwaka swona masiku lama na hambi kwala Giyani kwala dorobeni ra Giyani kalanga loko mo vona tivhene ti lumanini tanihi titsa ku na tipoyinti lomu va fambaka va koleka kona hi masiku hinkwawo kwala Ben Stoller va swi tiva lava va nga ku tirheni va nga kona kwala phakati va xavisaka sweswi va nge a swi xavisiwi va swi tiva ku va fanele va khoma mali muni leyi tekiwaka hi siku kwala Giyani kunene la se maphorisa lama hi mathembe ngopfu va lava uniform ya blue va fana na lava hi rilaka hi vovele mapatwini swilo leswi se swa fana that's why hi nga ha swi tivi se tiko leri ya kwihi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso minxero Munghana Lonene FM a hi sukeli mhaka hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi ndlela yoyole ku na ya katika la kambe ndhawu leyi ni nga ka yona la ya vava leyi ni nga ka yona la ya ku munhu va n'wi byela ya ku registerini for learnership va ku i ta hakela mali yo karhi se vanhu va ku a va ha vonakangi ni ta vuya ni ta mi byela ku endleke yini hi swoswoleswo kambe a hi yeneni ka Professor Thembasona hi va rhamba la hi ku president loyi wo twanana ngopfu na tikhamera president wa voho se yime ku lunga ku la u ta vona ku hetelela ku va na ntwanano lowu hetelela ku vona ku nyimpi liya ya le Gaza ya hela yi ta hela kumbe yi nge heli a hi amukeleni Professor Thembasona hi twa ku va angula va ku yini prof inhlekani Nhlekani mshaka ngweni
na hina khensa prof hi khomeleni ku mi karhata mani i president wa n'wina i tshembisa vanhu swilo ku kumbexani ku nga hetelela ku va na ku tshamiseka hala Gaza hala se swi endla ku hi tshama hi kha hi mi vitana siku na siku a hi sunguleni la prof ku ntwanano lowu wa sayiniwa namuntlha Egypt hi ku vona ka n'wina va khomela nandzu ti-hostages ta huma mi le ku voneni ka yini prof? Va ku sayinile kambe a ku na nchumu lexi nga ta endleka ma vona a ni ri vatirhi va pfumerile ku ri Ravuntlhanu matlhari a fanele ku va a va hansi matlhari a Israel a va hansi matlhari a Hamas a va hansi kambe hi Ndzubela na tolo na nyamutlha Israel se yi dlayile madzana manharhu a maphalestinian nyimpi yi karhi va ku yi herile ene na koho nyimpi leyi really a yi helangi hi leyi yi la ku pfuna Netanyahu ku ri a hlawuriwa futhi loko ku va na ku hlawuriwa ka ti-elections ta vona va vona 20-point plan leyi ya Donald Trump leyi yi yihi so swa mune leswi swi karhataku xo sungula Israel ya ha controla Gaza hafu ya Gaza ya ri hansi ka Israel na sweswi va nge nyimpi herile Israel manje yi tshamela yini a Gaza loko ku ri nyimpi herile masocha ya vona va endla yini a Gaza loko ku ri nyimpi herile xo sungula xa vumbirhi va ku Israel yi fanele ku ri yi susa masocha ya vona hi kutsongo yi nga no teka maybe 6 months or na lembe ku ri masocha alawo a huma a Gaza hi mhaka yini a tshama kwalaho nkarhi wo leha xa vumune va ri Hamas leyi yi fanele ku va yi nga vi na matlhari na switsongo yi nga vi na nchumu and yi nga vi kona ka mfumo lowu nga ta va koho a Gaza xa vumune va ku Gaza yi ta fuma hi lexi va nge an international panel mfumo wa matiko an'wani ku nga ri vanhu ku nga ri maphalestinian ene va ku vo Donald Trump va lava ku ri ku va Tony Blair mativa ku ri prime minister ya le England loyi loko a nga swi teka vu prime minister bya le Britain a ri munghana lonkulu wa ma-ANC ene loko a teka xitulu a hundzuka xigevenga a tirhisana na vo George Bush va hlasela Iraq hi nyimpi leyi ka nga ri nawini va hlasela vo Afghanistan so xigevenga lexi a xi fanele ku va xi ri jele hi xo Donald Trump ange ku ta va un'wana wa vona loyi a langutaka swilo swa Gaza manjeni va tlhela va ku xa vuntlhanu va ku Gaza a yi fanelangi ku ri yi va ndhawu ya ma-terrorist i ma-terrorist hikuva Hamas a hi ma-terrorist Hamas yi yo fana na ANC loko yi lwa na mfumo wa apartheid Hamas yi ri Israel a yi ku lavi la tikweni ra hina huma manjeni loko va ku he nyimpi namuntlha hi ya Egypt xama hi va hi ya pakutelana mavoko hi kombeta ku ri no hi hetile nyimpi leyi a hi ku na nyimpi leyi nga hela ka va ha endlile swilo ku ri swi pfuna Israel ku ri yi endla lexi yi xi rhandzaku a Middle East ni le ku languteni la prof ku loko xe xiyimo xi titani xi vula ku president wa hina mina na n'wina i tsandzekile ku kuma Nobel Peace Prize kwate ngopfu swi vula ku yini swi vula ku leswiwani ku nga va matshalatshala ya kahle ya nga n'wi pfunaka ku ya ka Nobel Peace Prize haxawo well a ni wu tsandzekeli ku yi kuma and vatwa va n'wi nyumisile ngopfu
hikuva va nyika manani loyi wa le Venezuela loyi a nga tirhisi swa ku rhula hi munhu loyi a lava xitulu xo va president a Venezuela a nga a kona nchumu lexi a xi endlaka loyi xa peace kambe a wu lo kombeta Donald Trump ku ri na leswi u yi sukumetaka ku nyika Nobel Prize a yi ku nyiki hi ta lava na mun'wana wo ka nga tivikani that's why manje sweswi Donald Trump a nga tsakangi na switsongo so ku tsandzeka ka kuma Nobel Prize leyi vanhu va ma-Palestine va ta vona maxangu ngopfu lawa a humaka ka Israel hikuva ni Donald Trump u to pfala nomu wakwe a pfala na mahlo yakwe a pfala na tindleve takwe a tshika Netanyahu xigevenga lexikulu xa le Middle East ku ri xi endla lexi a rhandzaka ku xi endla a Middle East so ma-Palestinian hambi va le Gaza kumbe va le West Bank va ha tiva ta hlupheka ngopfu hikuva leswi Donald Trump leswi a nga swi endla a nga endlangi leswi America na matiko hinkwawo na United Nations va nga twana hi swona hi 1948 ku ri 1947 ku ri va ku va na tiko leri nge Israel and ku va na tiko leri nge Palestine manje ma-Israel a va lavi tiko ra Palestine and u nga ku Trump u pfumela na sweswo so Trump ke a hi munhu loyi a fanele ku va kuma Nobel Peace Prize ku fana na Netanyahu loyi a fanele ku va a ri tirhongweni kumbe a yi le a tenga a Hague a Netherlands na ku ri a yima ka ti-platform n'wina vahaxi va mahungu mi n'wi teka ti-photo endla ka ti-television na ti-radio hinkwako hi swigevenga leswi swi nga fanele ku va swi va andhawini ya mfumo se a hetseleni prof ni le ku languteni hi ku na swi vona ku misava hinkwayo yi le ku languteni xivutiso lexi a ni fanele mi vutise vhiki leri nga hundza ivi ni xi rivala hikokwalaho ka yini president Donald Trump va tinyiketerile ka timhaka ta Israel ku nga va ku ri mhaka ya ku swi olovile ku tirha na Benjamin Netanyahu ku tlula ku tirha na Vladimir Putin hi ku loko mi langutaka liya ya Vladimir Putin a ya ha ri ku fambeni phela sweswi tihakeri mitsi ku ve a hi byeriwe ku nga se hela masiku mambirhi yi nga hela nyimpi liya ku nga ku ndleka yini laha ma vona xo sungula Donald Trump ku fana na ma-America vo tala ngopfu wo fana ku Joe Biden hi lexi hi xi vitanaka a Zionist manje Zionist hi munhu loyi a nge Xikwembu xi nyikile ndhawu leyi va nge Israel ku ri ku va yona yi nga ta fuma misava hinkwayo manjeni loko Xikwembu xi vulavula tani misava hinkwayo a ku ri misava ya le Israel ntsena a ku nga ri na misava ya Europe kumbe ya Afrika kumbe ya America kumbe ya kwihi manje majuda va ku hina loko mi hlaya Genesis mi ta yi vona majuda va ku hina hi nyikiwile ku fuma hi Xikwembu so loyi a kanetaku hina u kaneta Xikwembu so manjeni hi ku va ni Donald Trump na yena hi mu-Zionist hi ku va ni n'wana wa kun'wana u tatile mujuda manjeni loko va ri vanhu lavo va nge Israel hi yona yo sungula ya misava a ni ri va ti vitana the chosen people ya Bible ku ri hina yi nga hlawula hi Xikwembu so manje vo Donald Trump na vo Joe Biden leswi a tsutsumaka mina ni chief Zionist hi vona munghana lowukulu wa Israel Donald Trump a ta ku a wu nchumu wena mina munghana lowukulu wa majuda munghana lowukulu wa Israel so hi swona leswi nga endlaka tani so manje ni vutisaka hi Vladimir Putin na Ukraine na Russia sweswi manjeni hi ku va ni Donald Trump u ta ku ni hetile manjeni ka Gaza na Israel a wu nge manjeni ni rhumela matlhari ke a Ukraine ku ri matlhari lawa ti-Tomahawk leti ti ta kota ku
hlasela Russia ze ti fika a Moscow ku ri no Vladimir Putin a heta nyimpi leyi yi nga koho na Ukraine manje leswi nga vitani hikuva Vladimir Putin u ri mina vanhu va Europe mina ku sa NATO la tikweni ra mina la mina ku veka matlhari n'wina la Ukraine ku ri mi va kusuhi na ku dlaya vanhu va mina hikuva ni swi voni leswi nga endleka in 1939 ku 1945 loko Hitler a hi hlasela so sweswo mina ni nga pfumeli so nyimpi ya Ukraine na ya Russia a hi leyi nga ta pfuna Donald Trump ku ri a kuma Nobel Prize hikuva ya ta ya mahlweni ngopfu. Prof a hi yiseni mahlweni ni le ku voneni President Trump va kha va vulavula la a parliament ya le Israel loko ni nga hoxisi ti-president to tala va Obama va Biden a va nghenangi la i cini xihlawulekisikulu xi nga nghenisa nkulukumba lowu eka parliament leyi swi nga va swi ri sweswi swa hi nga ha ku heta ku vulavula hi swoho swa ku un'wana wa vanhu lava nge le ku tirheni hi matimba hi ku hiteka ku lava ku tisa kurhula emisaveni na kwala a xikarhi ka Israel na Gaza. A ni ri miteri loko mi languta before Trump a yima a Knesset a parlamenteni ya le Israel a vulavula Benjamin Netanyahu u teri Benjamin Netanyahu loko wa sungula ku vulavula u teri ntsakile munghana wa mina lonkulu ngopfu Donald Trump u tile la Israel Donald Trump hi yena munghana wa Israel lonkulu so leswi a nga swi endla hina hi tsakile hi mhaka ya ku ri swi kombeta ku ri vanhu va le America va twana na Israel ngopfu and Donald Trump hi yena hlulaka ti-president hinkwato hambi u vulavula na vo Obama vo Joe Biden vo Richard Nixon vo Ronald Reagan hinkwavo ka vona a hi nchumu ku fana na Donald Trump hikuva Donald Trump hi yena loyi a nga ndhawu wo sungula hi Xikwembu ni wombirhi hi Donald Trump and wo vunharhu hi Benjamin Netanyahu amisaveni hinkwayo hi leswi va swi endlaku America na kuve i cini xo hlawuleka lexi xi endlaku ku Donald Trump loko mi pimanyisa na nkulukumba Benjamin Netanyahu prof i khale Benjamin Netanyahu a ri koho ka vufambisi bya Israel kambe loko mi languta munhu wo fana na Trump i sungule kwalaya ka 2016 ku va koho ka vufambisi bya America vuxaka lebyi un'wana byi nga va byi simekiwe kumbe vunghana lebyi byi simekiwe ehenhla ka yini a ni ve manje u teri n'wana ku loko a cata mujuda i va manjeni va ku u fane ku ri u tiyisela majuda manjeni hikuva ni va vona munhu wo fana na Benjamin Netanyahu ni holoverile yena ngopfu kusuka hi 1975 a Washington loko munhu loyi loko a suka laha embassy ya Israel la Washington a vuela kaya a hetelela a va prime minister and hi munhu loyi a rhandzaku ku ri a veka majuda ku va mahlweni hinkwako sweswo u lwa na ma-America ku ri munhu loyi va nge hi Poland hi mujuda wa le America loyi a hundzukele a tirheka State Department kambe a hundzuka spy xa Israel yi va n'wi khoma ma-America va n'wi pfalela i va Netanyahu a kwata ngopfu manjeni loko Donald Trump a ta a lera na swilo swa mabindzu i va manje n'wana kwa hlangana na nhwana va majuda i va hi loko va twanana va cekana manjeni va a endla ku ri tatana wakwe a seketela majuda hi ku tiya a nga si nghena na vupresident so manje loko a nghenile vupresident loko ni ta va kombeta mina ke ku ri na munghana lonkulu wa Israel hi leswi a swi endlaku ke
No, ni mi twile prof. A hetseleni swi tikomba kha vulavula mhaka yo tsakisa ni vona loko kha vulavula va tlakuka va yima hinkwavo le a parliament ya le Israel. Swikombiso swa kahle swa ku kumbexani leswi va vulavulaka so swi vulavula na voho van'wani va nge i vuxaka bya Benjamin Netanyahu na Donald Trump byi endlaka leswaku ku nga yiwi ka nhlawulo nakambe a Israel. N'wina mi ri anivi mabona Benjamin u chava kusuka exitulwini hikuva loko a suka exitulwini u fanele ku ri a tenga u fanele ku ya khoto a temba a tenga u na nandzu lowukulu lowu khoto ya le Israel yi lavaka hikuva yi ri yi tirhi u borile u fanele ku ri a tatenga yi va manjeni a vu u rani tatenga loko ni sukela exitulwini hikuva sweswi na ha ri na swo tala leswi ni fanele ku ri ni swi lunghisa so manje a nga lavi kusuka exitulwini so nyimpi leyi u yi rhandzile ngopfu hikuva yi n'wi endlile ku ri ku va yena loyi nga ku hi yena wo tiya la Israel xo sungula xa vumbirhi a nga lavi kusuka hikuva loko o suka na International Court of International Criminal Court ya le Hague ya n'wi lava yi ri xigevenga yi ri war criminal yi ri tana la Hague la hi ta ku tengisa manje loko o suka exitulwini leyi a nga khomeka easy sweswi hikuva ni u le xitulwini ku na matiko yo tala laha nga endla ku rhankhoma hikuva ni u ta kombela masocha yako ku ri a hlasela tiko rero and loko a hlasela tiko rero America yi ta nghena na yona yi hlasela tiko rero so wa swi tiva ngopfu ku ri loko a ha ri prime minister a ku na nchumu lexi nga ta endleka kambe loko u ngo suka ka vu prime minister a nga ya atitronkwini ya le Israel and a nga no ya tenga a khoto ya le Netherlands hi leswi a swi chavaka. Prof Khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta a hi vonini mina no va na ku chava ka ku Hamas yi nga humesa hinkwavo lava va khomela nandzu ti-hostages ivi lava van'wani va nga susi swigevenga leswi. Hamas yi dyondzisile Israel leswi yo ka yi nga yi tivi mavona Israel yi na intelligence service ya vona yo tiya ngopfu yi kota ku tiva ku ri ku endleka na Iran yi kota ku tiva xin'wana na xin'wana na laha Afrika-Dzonga Israel ya tiva ku ri na hi vo mani va endlaku yini so on hikuva intelligence ya vona yi tiyile kambe yi tsandzekile ka Hamas xilo xin'we a va zange va nga tiva ku ri Hamas yi fihlile kwihi hostage leti na namuntlha leswi va ku vuteni ku ri n'wina a mi timberile ku ri vanhu lava Hamas hikuva na Hamas yi kotile ku fihla ku tlula na vo Iran ku tlula na matiko hinkwawo ku tlula na vo Afrika-Dzonga ku tlula na vo America ku ri yi kotile ku endla intelligence ya Israel Mossad na vo Isbet ku ri va nga tivi nchumu na ku ri na hostage leti le kwihi hi leswi manje xi nga nyumisa Netanyahu ngopfu hi leswi Hamas a nga swi endla a handle ka ku ri no va kotile ku hlasela Israel na hambi va ri na ti-borders ta vona to tiya. Ni mi twile Prof Khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Inkomu Professor Themba Sona va gimeta bolo ra hina leri a hi bula na vona a rona eka nhlekani lowu hi ndlela yaleyo ntshamo wa ku yingisela eka Lieutenant General Sibiya wu le ku yeni mahlweni le eka huvo ya endla milawu va vulavula va tikomba va ntshunxekile mani na mbilu hi ku languta xikandza wa swi vona ku moya wa vona wu lorhelele nga ri nkarhi lowu a va wu rindzele hi mahlongati se hi ta twa ku swi ta hetelela swi fikisa ku yini amakumu hi ndlela leyo kambe sweswi a hi tweni ku manga misava ya wu ri yambirhi ya ta yimise ku yini ivi kusuka kwalano ni rhurhela mukhomishinara wa xifundzatsongo xa Mopani na van'wani va vawini ka masagwadi lama ri kona ya maphorisa lama nga va koho ku hela loko ka vhiki kambe sweswo a ndzhaku ka loko hi twe ku manga misava ya wu ri yambirhi ya ta yimise ku yini nhlekani. Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu u nga pfali nomo mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi endla ku hambana Munghana Lonene FM
makombandlela love yours hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Ente isu mingisera Mnganalwana FM sumune ku fika ra mtlhanu mitisela nongana ko Afrika wa vulavula mitisela wona T kusuka haleno a studio 1 le Masingita Mall again. Kwela loka viki kube na masagwadi lama semingatwa ebulana Brigadier Hlulani Mashaba lava va nga bulana hina va nyika xifaniso xa ku ve na timhaka ta ku va ku tlhumiwa tinsiva van'wana va vatirhi ka ndhawu liya ya maphorisa ku va yisiwa mahlweni na ku va kota ku ya mahlweni va tirhela vaaki. Se a hi tweneni ku loko hi amukela mukhomishinara wa xifundzantsongo xa Mopani nkama n'wana va ri Major General nkama n'wana va ku General kahle boy General Mashaba hi lava ku bula na vona eka nhlekani lawa va hi byela ku va vona loko va ri general vetetani va titwa njhani hi timhaka ta ntirho lowu ko wa ku hela ka vhiki ngopfungopfu hi ravuntlhanu hi ku kongomisa. General nhlekani mi amukeleli ka Mnganalwana a ni tshembi ku mi le ku twaleni ku xa n'wina loko xi vulavula a xi vulavuli a hi sunguriseni futhi ikoma Botpet na vayingiseri va Mnganalwana FM. Beri amokukula le aka masagwadi hi ku hela loko ka vhiki kumbe ra vuntlhanu a ku endleka yi ya Botpet more ni vula leswaku ri lembe rin'wana na rin'wana loko ri hela ku na masagwadi lama mukhomishinari wa xifundza xa hina xa Limpopo kumbe tikhomishinari hinkwato ta swifundza hinkwaswo swa nkaye va endla leswi hi swi vitanaka ku ti-excellent award ku va ka va nyika swo karhi aka vanhu lava va nga tirha kahle ku nga va ku ri munhu a ri un'we kumbe ku ri ntlawa wa vatirhi vo karhi lava hi va vitanaka ti-task team. So hi ndlela yaleyo a ku nikiwa masagwadi Botpet a swi famba kahle swinene. Va ku n'wina tanihi xifundzatsongo xin'wana swa leswi ni nga twa swi vulavuriwa hi Brigadier Mashaba i timhaka ta most improve kumbe xana n'wina hi nyikeni xifaniso xa ku veri mi fambe mahlweni ka masagwadi wahi tanihi xifundzatsongo. Ya Botpet more ni vula leswaku ri eka xifundzatsongo xa Mopani mukhomishinara wa hina wa xifundza xa Limpopo yena Lieutenant General Thembi Hadebe u vone leswi fanerile leswaku ri Mopani yi nikiwa sagwadi ra ku va ku ri xona xifundzatsongo lexi xi nga tirha kahle ka swifundzatsongo swa 5 swa Limpopo. Leswi swi vulaka leswaku ri hi tirhile kahle eka mitlawa ya ku hambanahambana. More ni vula ntlawa wo sungula lowu nga ka mina wu tekaku xiave leswaku swilo swi famba kahle i vaakatiko. Ni vula leswi hikuva vaakatiko va kona lava Botpet va nga nghenelela aka xiyenge xa ti-CPF lava va tirhisanaka na hina maphorisa eku lwa na vugevenga. Van'wana hi lava va nga nghenelela ka xiyenge lexi xi vitanaka ku ri Community in Blue hi yin'wana ndlela i vanhu lava va pfunaka ku patrola eka tindhawu ta hina na maphorisa va tirhisana ku va ka va lwa na vugevenga. Yin'wana ntlawa hi lava loko va vona leswi engaku a swi fambisani na vumbiwa kumbe a swi fambisani na milawu leyi nga kona va kota ku hi luma ndleve va hi byela vo va lava na vona ni nge va vule swona hi ndlela yaleyo Botpet swi nga endla ngaku vanhu va swi teka ngaku ku va munhu u nyika xiphorisa loko ri na mahungu lama ma nga pfunaka ku lwa na vugevenga wo pipa hayi khona i vanhu i va lumi ndleve hi n'wana ndleve va hi luma ndleve. Ku na van'wana veri va hola hi sweswiya lava n'wi mi vula ku vona hi vahi hi lava nga holeku hi lava ni vona munhu a kha a tsuvula ntambu ya ka Eskom ivi ni fonela records. Botpet va kona vanhu lava va nga tiyimisela ku lwa na vugevenga va nga holi nchumu
hi vona lava ni va khensa ngopfu valavo oh yeah. well va kona lava na vona va hi lumaku ndleve va lavaka ku basisiwa swandla a va basisa na vona vo valavo mara lava ni lava ku vulavulaka hi vona lava minkarhi hinkwayo va tshamaka va ka va hi luma ndleve loko va vona swilo leswi swi lwaku na milawu ya hina ya South Africa na vumbiwa swi va swi endliwa hi vanhu ivi ni tlhela ni khensa nakambe maphorisa hi ku angarhela Botpet kusukela ka switichi hinkwaswo leswi ni swi rhangelaka swa 17 va tirha va ri na kinki swinene ni vula leswiwani hi mhaka ya ku loko mi ya languta ka masagwadi lama hi nga makuma loko ho ya hi ku hlaya kusukela le masunguleni ku ya fika makumu ivi vanhu va ka va thika va ka va endla tihlayo va ta swi vona ku hlayo leyi nga tala swinene i ya Mopani swo leswi nga endla leswaku ri xifundzantsongo xa Mopani xi kota ku nyikiwa xidlodlo xexo xa ku ri eka lembe ximali ra 2024 na 2025 hi vona va nga tirha kahle se va tirhi kahle n'wina n'wina mi nga rhangela mi kuma sagwadi na n'wina sagwadi ra kona xifundza lexi tirhi kahle sagwadi ra kona Botpet ri kahle ngopfu hikuva a ri suleki i certificate yi khomeli kwalano ni vona mi tena vanhu vambirhi laha i van'wani va lava va nga wina ka masagwadi lama i ntiyiso Botpet hi van'wani lava va nga wina mara mo ri ni vula leswaku ri vatirhi lava vambirhi lawani ku endla leswaku vanhu va kota ku swi twisisa ni na Constable Khomucho Roslyn Hlokwe loyi ku nga yena muvulavuleri wa district kumbe spokesperson mara handle ka ku tirha ku vulavulela ku tlhela ku va yena loyi a endlaka leswaku ri swilo swa ti-complain leti ti sukaka ka vaaki leswi swi vitanaka service complain hi yena loyi a swi rhangelaka ku endla leswaku swa rekhodiwa kahle a ku na nchumu lowu wu nga ta ka wu nga rekhodiwi kahle hi yena loyi a endlaka ku swi leswaku swilo swi rekhodiwa hi ndlela leyo i coordinator wa ti-service complaints a tlhela a pfuna na le ka leswi swi vitanaka ku management information center yi na swiyenge swa ku hambanahambana ku nga va swa organizational management na strategic management eka nkarhi lowuwani hi yena loyi a nga le ku swi tirheni ene swoleswo o swi tirha hikuva a swi komberile ku u lava ku dyondza endzhaku ka loko loyi a tirhana na swona ku nga Lieutenant Colonel Maluleke va yile ku wiseni va hume pension April hi kuma ku ri a hi se kuma munhu loyi a nga tirhaka swilo sweswo ivi yena a kombela ku dyondza ntirho so hi mintirho yin'wanyana leya kahle leyi nga endla leswaku ri loko provincial commissioner a swi vonisa sweswo a swi vona ku i munhu loyi wa ku tirha ku tiyimisela u na khenki that is why va n'wi nyikile xidlodlo xa ku hi yena administrator of the year Constable Khomucho Roslyn Hlokwe ndhawu ya hi sungula hi vona lowun'wani ya na tshemba leswaku ri vayingiseri va Munghana Lonene loko ni vula vito ra yena lava nga kona van'wanyana hi to ka hi nga va voni swi nga endleka va suka va yima va sungula ku ba mavoko na ku cina munhu loyi a nga kuma aka xiyenge xa yena xa ku va visible member of the year ku hava un'wanyana handle ka muvulavuleri wa xiphorisa Sergeant Ridgewell Records so hi tinyungubyisa hlangana na vona hi hlangana na vona la muyini Constable a ndzi hlangana na vona mi fanele mi va tisa na vona va ta heta hlangana la muyini hi divala la muyini va tata Botpet bona a va kumeka ngopfu aka swiyenge swa ku fana na Vision FM na va Perfect Radio Sikhusese Radio ka minkarhi yin'wanyani va tlhela va kumeka na le ka Thobela FM so hi ndlela yaleyo va dedicatiwa ku munhu wa ku fana na Sergeant Ridgewell a kumeka a ri hala ka Munghana Lonene mara aka tirhedi letin'wana Constable Hlokwe a kumeka a ri kona a swi vuli ku xichangana nga xi tivi hawa
hi le giyani lawa xi vulavula alright a hi khomeni kwala nundza ya le vhengeleni se ni ta vulavula na vona lava va wini lava ngopfungopfu ku la ku tiva ku loko va winini swi vula yini ka vona hi ta vuya hi ta hetisela general loko se ni vulavule na vona kambe sweswi ni pfumeleleni siku na recharge ku olova hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ntirhweni hi ta ka wena kusuka studio 1 hi le Masingito Mall eka nhlekani lowu mi va twile General Mashava va kha va kombisa hi laha va nga tirhaka kona tanihi xifundantsongo ivi va ku na Constable Khumucho Roslyn Hlokwe mavito lama tele kambe va le Mopani district tanihi communicator va kume sagwadi mani hi twa ku se Khumucho sagwadi leri va nga ri kuma hi ri nthemba ya khoma Munghana Lonene FM se Khumucho nhlekani inhlekani muhashi minjani ifukile minjani epfukeni a khetsa swinene ve ri n'wina mi kume sagwadi ni byeleni sagwadi leri mi nga kuma rona i ra yini Administration Employee of the Year level 5 to 7. So also Administration of the Year. Yes. Swi vula ku yini na swi vula ku ti claim form ti famba hi xipidi kumbe swi vula yini Swi vula ku ka mitirho leyi ni tirhako admin ya ko yi famba kahle loko general va lava swin'wana ka swona leswi ni nga swi tirha a va hlupheki va swi kuma very fast loko va vitana vito ra n'wehe mi titwe njhani yo ni twe ni tsake ngopfu ya ka vutomi bya n'wina tanihi phorisa i sagwadi ra vungani leri i ra vu 3 lero se mi swi toloverile swa kuma masagwadi a swi toloveleki a swi toloveleki ni byeleni loko va ku n'wina mi mu wini a ni hlangananga a ni kha ni ringeta ku searcha la ka ti-link leti a ni hlangananga na yona link ya n'wina kambe vete mi wine yini ni wine sagwadi xa Administration Employee of the Year level 5 to 7. ni vula ku va mi nyika yini tanihi muwini va ni nyike trophy certificate laptop bag na plasma TV ya Hisense 40 inch a mi hlayi mali a va nga ri na mali muni a va mi nyikanga mali a va nyikangi mali o va mi nyika sweswo se mi titwa njhani n'we mi tsakile hi swona mi kahle ve ri yini kaya ve ri yavi yanani mahlweni mi tirha tanihi constable mi va mi tirhela vaaki swa hi vuyerisa na hina hi ta vona TV kaya va tsake ngopfu iyo a ni tivi ku ni nga swi vurisa njhani the way ni nga tsakisa xiswona se mi ri yini ka lavan'wana mi tirhaka na vona va ri yini vona a ve ri mi lorobela kumbe ei masagwadi na vona loko va zima va kona phela ei luya va n'wi fevha ngopfu luya hayi a swo boha ve ri yini va swi mukerile mi ri yini ka vona va swi amukerini hi mhaka ya ku va swi vona loko ni ka ni ri ku tirheni na vona ene nakona i vona lava va nga endla ku na mina ni va laha ni nga kona namuntlha hi mhaka ya support ya vona okay se mi ri yini ka vona message wa n'we ka vo wu ri yini ni ta ku ka vona ni ku a yeni mahlweni i tirha ene i nga lolowi ku aplyela ti-excellence awards because ti-awards letiya ti ta ti nga ri na vito ra munhu i ta hina hinkwenu a ti ti ri na vito va tsaleli va ku hani kombe mi ni winisela lava na lava na lava no ko fika va languta mitirho leyi mi yi tirhaka ivi va khenseli swinene sesi wa mina mi navela mikateko hi ta twa ku 25-26 yi ta va yi yimise ku yi na cancer na cancer na mina inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ku vitana Sergeant Ritual Rikhotso va nga se tshama hansi ncindani hi nga sungula hi basisi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na ku pfala hi general kambe ni nga siya ka general mani hi sungula hi twa un'wana muwini loyi la ka Munghana Lonene hi n'wi toloverile minkarhi ya ku tala ka minongonoko ya dzudzavurongo na minongonoko kwala ka Afrika wa vulavula loko hi kha hi tisa swiviko leswi fambelanaka na vugevenga ngopfungopfu a Mopani na le tindhawini ta Giyani hi ndlela yaleyo ehansi ka vurhangeri bya brigadier Sirakwana amukeleni Sergeant Ritual Rikhotso inhlekani na ku mi vuyisa ka sagwadi leri ma ha ku ri kumaka inhlekani botphethe inhlekani na le ka vayingiseri na le ka mulungu General Mashava
ni byeleni loko va vo mi wini a mi wina ka masagwadi rihi kumbe i masagwadi kumbe i sagwadi i sagwadi ra ku va phorisa leri nga vonaka ngopfu evanhwini xikan'we na ku tirhisana na vaakatiko visible policy ni mpela mi vona lomu vanhwini ha mi vona se ve ri na vo va general Mashava va swi vona ku mi ma vona ka vanhwini ni hleketa swona okay se loko va hi tata ka swicele ndzhaku kambe loko va mi vitana vete mi wine yini vete Sergeant Ridgewell Rikhotso mi wina yini ni lulamisa ingaku na swi vona ku na swin'wana mi nga loko mina ni na swona la mi nge cinceli Rikhotso wo lulamisa loko va ku na masagwati lama ya ma hambanini a ku ri na masagwati leyi lama ma nga na ntsengo lowu nga tirhisiwa ku xava leswi a swi nyikiwa vanhu na masagwati lama a ma ri na ntsengo ntsena se wa mina na constable Hlokwe wu na nhundzu leyi a yi khavhara mali liya se laya ku nga va ku lova xihoxo lexi nga holondleka kambe hi wine leswi swi nga kombisiwa hi constable ni byeleni ku mi wine yini Rikhotso TV laptop bag certificate trophy na 10,000 rand wala ka 10,000 hi lava nga ndla xihoxo kona loko va mani a nga ndla xihoxo no yo swi vula kwala ka mufambisi wa ntirho ku swi lulamisiwile leswiya swi tlhela swi vuriwa kwalaha ka nhlengeletano leya ku le 10,000 mi nga swi vuriwa kwalaya no a ni vuli ku no va yimelela category leya mara swi vuriwe kwalaya ka mufambisi wa ntirho a hi nge a ni ri loko sweswiwani u fika ku muwini i Ridgewell Rikhotso i wina 10,000 rand loko ku ri ku ndle xihoxo va ta ku 10,000 vula kwahi swi vula ku swilo leswiwani swi vuriwe kwalaya swi vuriwe kwalaha mara swi tlhela swi lulamisiwa kwalaya hi swi twisisile na hina mani se swi twisisa kambe a swi na mhaka a swi lavi mina swa n'wina kambe hi ku hi ntumbuluko wa koko loko swi tivisiwa kwala vanhwini swi tlhela swi lulamisiwa kwala vanhwini swi lulamisiwa kwalaya vanhwini swi tshamisekile hi ndlela yaleyo se mi titwe njhani hi titwe kahle ngopfu Botpet a ku lova ku chuha ntsena hi ku loko mi phikizana mi tele heyi a wu swi tivi ku i mani a nga ta famba na yini mara a ku ri ntsako swinene xifundza xa Mopani kahle ku va na nkateko ku ta hina vambirhi laha loko hi lota hinkwenu studio a xi ta va xi tele hi ku na va tracking team na vona a xihundla va captain Chaklas na va Othungoveni va hlayini swinene vanhu lava va nga wina ka xifundza xa hina xa Mopani masagwati lama ya kahle swo ndzi nga ku se molondleri wa hina mara emigingiriko ya hina leyi va nga kumeka yi karhi yi kombisa swinene ngopfungopfu na vaakatiko va tlhela va yi amukela se mi ri yini ka vatirhikulobye loko xiyimo xi te tani hi le xiyimo mu hume masagwadi van'wana va ma kumanga van'wana va ma lava ku tlula leswi n'wana ma lavisa swoho kambe a ni hi nge wini hinkwini kambe mi ri yini ka vona a ku va na nchumu hi xitiraki ku tlula van'wana vo tala ha swi kota mara xiphiqo i ku va vanhu va nga apply hi yo mhaka loko hi karhi hi vulavula na mutirhikuloni hi lo ti byela ku loko lembe leri taka nkarhi wu fika hi ta fane hi va na drive show kahle leyi kumbexani mina na Hlokwe hi nga ta avanisana hi switichi leswin'wana a ya hala hi karhi hi ringeta ku kombisa vatirhikuloni nkoka wa ku apply ku xiphiqo la i ku va va nga apply se swi endla ku na swilo swo tala mi kuma ku laha ka district hi khompyuta hi ri vanhu vatsongo se swi endla hi nga ku hi tirhaku hi ndla van'wana mara ku na vanhu vo tala ngopfu lava kumekaka va ri karhi va tirha va nga apply ho tshemba ku lama ma 2025 2026 ku ta ku ri na nhlayo ya le henhla ene swi tsakisaka ku mi khompyuta mi tele mi kuma ku mi 10 i ya hlayiwa aka 10 liya ku sala 9 swi va swi ri kahle mi va mi karhi mi kota ku twisisa ku na lava va hlelahlelaka la ta vona ku munhu i ringanerile va 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 tirhe swona na ha ri hankarhi kambe loko va hlaya vito ra n'wina va nga ri hlayangi swona hikokwalaho ka yini mi nga tshamanga hi ta swi lulamisa Botpet leswiya swi lulamisiwa hi hofisi ya hina ka communication na mina lowun'wana kwalaya se na ni blameni ko kwalaya kambe leswiya swa hina hi ta swi ta lulama sweswi brigade ya va nga swi kombisa ku mi hi khomela lembe ri taku swi ta va swi lulamisiwile general ni salele timinete timbirhi mi hetisela mi ku yini mina ni ta ku loko a ri ndzi n'wina ni hetiselaka a ni ta ku Sergeant Rikhotso na constable Khumucha loko ni hlangana vona lembe leri taku a va va ri ka tirenke leti taku hikuva winini n'we mi hetisela mi ku yini general mari ni ku ri eka vaakatiko hinkwavo va xifundzantsongo xa Mopani ni khensa tirhisano lowu hi nga va na wona na lowu ha hu kumaka eka siku ra namuntlha ni tlhela ni khensa na station commander hinkwaswo
xikan'we na vatirhi va vona va le switichini hikuva hi Xitsonga va ri ritihoringwa ri ni swihove ku va ni hi kumi Masagwadi as district ya Mopani aka ti-district leti 5 a hi kwala ka mina ni ri Swanga mara hi kwala ka tirhisano lowu hi nga wu kuma aka vaakatiko aka vatirhikulobye hinkwavo xikan'we na n'wina Botpet hikuva mo ri ni vula ku ri munghana lonene ka leswi nge le ku swi tirheni vanhu va nga swi twisisi vo swi teka ingaku hi swo vanhu vo tsakela ku vulavula mara hi ririmi ra vanhu va hlampfi is an awareness campaign hinkwaswo leswi mi vulavulaka hi swona swa xiphorisa ku nga ku leswa kahle kumbe na leswi swi nga ri swa kahle mara swi le ku endleni leswaku ri hi tirha hi kota ku ya mahlweni Botpet hi ndlela yaleyo. General liya yin'wana mini bluetooth liya ya ku a fane va cinca ti-rank na n'wina mi fane mi cinca rank mora ni mkhesa Botpet kesini general nkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM na n'wina kha humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula ni famba na Sunduza wa ka Minga mbana siku lerinene dzumba na mina ya landzela andhaka loko hi kume monga misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa kesini Ncindani eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa.